Ebusia from Obi Akwaba Ediba Emergency Ghana TV. So yasanso ashebi foforo ase ye bompa ese twedi amponyankopon edi yen ebetwa wikuwe mu asumdwe mu. Ebusia mo be ka story bi amede ebefa mu efa ya ye maame a obepie mu ewo fidiem ha sei. Na asem odi ba ne se ya ye gospel musician na wagidin ewo ye man Ghana mu ha ya ye fe ne Kwaku Gyasi. Eni na fayefu awoba na ye papa yi aye na adwen se onhwe abofra no na eja yesi yentie nipa baako asem eni nti ye nsafe ya ye papa e ma no ba fidiem ha se ma ye nso ye de ye bisebisa ne nsem na according to Kwaku Gyasi no ose maame de onhia ne da ohun ne da na nso maame no sisi we hu ne da one na edi mpem agoda Kwaku Gyasi se asema maame iki enye no kre na nkofo nso be frefre yeja waka hotel bi ena obi be fe no hotel we de eni kuo a oka no eni ho no enti no edidimu na ye adwen se saa na maame ya kan de be ya adwen se be die na abofra no eja odi abofra no ba nti ye ya adwen se be die ni ye die test ni wie ye no e ba se abofra no onye Kwaku Gyasi ba na according to ye maame no ye no osi ohia Kwaku Gyasi no na Kwaku Gyasi ewo bi maaso eni nti no DNA results no ba ya ye hu sa kwa ne ne ba no maame nsi Kwaku Gyasi ni nkofo no me ye DNA test na ye aye baako e no ma afrodi DNA test enti no hini ni nso ya na adwen sa asemu edi ement na so because the we maame no DNA test results na ba still na o say abofra na Kwaku Gyasi ba eneja abofra na nkasa ne papa ebe fe ya ye maame ohini ni ka che ne se abofra na maame no de na ba Sompa TV ne eyemiame ba eni ntino asema maame ne be ka wo ha se ne de eyentro ema ye papa ba akonso ebe fe se maame no edi saade na ye de edi ne pe ende kidnapping eno de omon kola blem ema maame ne ka se yeja ye kidnapping no enti ne maame no edi sa asem na ye de ato no so na enye ono nko a wasanso etwa tro edi ato sofo bi nso so enam se enti no ya gisofo no di bre edi fi ne nchen ebusia ya gusua dina sa story no mu biom ene abofra na maame ni claim say Kwaku Gyasi ba no abofra no papa abepie mu ofidie mu ase ya ono so ye bisebisa ne nsem enti ye nsem anye nko tie mu nsem mba na so channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section na aseka me ho na ehwehwe video no I ready am fantu mame me sam ubibusa say o si Kwaku Gyasi na no enyam ewo yi Pacha Sompa FM ya bem 2013 ushia no we me shia no edum Pacha na sa tam na wo utikumase ha na ofi baby na sa na me okumase ha na me wo me auntie wo Ashton nti na be se komopa sa tam amopa wo edum no House of Glory you know no mo free ho sempo bibi House of Glory ana bibi sa anti na wo ba sa mpa ebo ni na wo be hia Kwaku Gyasi Pacha okay ena chese one wo kekan Pacha ti akwaye se mpana sema Pacha to know everyone saw your boyfriend and everyone say bibi omo kan one night stand bi adakope na oni nipa akoda na nyi sabe ma na say we no na ye mpana mo twempra relationship say of friend me no ohia me na oje me number no say besides so ba be no so be ye be case number 1 Yebra Hope Kwashi Accra. When wabon kwadu Anna Charlotte Forcing obey or your boss say God Other you go is a hope. We need picture you could hey, we want a picture or picture no. Nice man. Obani so papa. Net say the radiasi say
beye na wotwe ekeka ko be na wotwe miensa ni de issue de aba ma ye keka na ye nyane ntie woman bi na frame e no se akora na ye ne so ha emfa ne se wo sister sa no peso kire na ono so keka na ehu asem bebiri se ana ne nye papa na wo ya na odiduabo ha wadwen eti me ye se da bi Ghana mremu no akoda wo ya ba mu wa wadu aburu 10 years de utumi je wo ba because ada o mo ba no kro mo ba studio ha no de akora ne di na chi me na me pam no se o makora ne enkotra abonten na akoda no de betena TV so aye dan na ye ma akora ne kotena abonten enti ye pese ye ne udi nkomo kakra efa saa issue yi se de wo tse no ene anamo a wo so pese yetu na ye nyina ye boa na asomdwe eba de di kan maame ana no no ye wo yere a wo ye ne ho ade ware no e wo have asini hobi yi abem 2014 onu susu ohun Kwaku Gyasi 2012 to 2013 etina chese wa yansa na okọ wale ewrade nyakopo ewrade mo ware 2014 ojina mu ena mo be wo akoda abai akora yi mo wu bi kan ho ana chese awade no na ensem wom or hadwin say na say yentemye den eti kona anodin ya ena mujaye bache na mujaye no hwe oba no se bibia kama me hwe no ye bibia akra ne baaye first akra ne baaye no akra ne intelligent na ye ka bibia wie ye no mo ba office na ansa na mo ba ye ka so mo kwedi ene no na kola no free producer secret say owo papa no bo say din na ne papa din ni na wo hwa kola na onya kola ne ho kire no ne ho tade kama ne ho tade maame ne di kan send ne pictures breme akora ba kasa akora ya wo na brochiri futuru ne ho tade fe no papa ne papa hwe no ti onu die ntia ne maame ede na duru ha enam so ndie Kevin mu twa so ne kwedie no oba tan wawo ene oni ne ba papa eti sakra ne so papa no ga ne sen oni papa die ne no ene be kire eti uti se anade oba no ebe hye Kwaku Gyasi no sen na eye wo beti ya no mia meya na esaye me nwanwa but at the same time so anshida anya me nwanwa bebre into ohana me the first na me answer me frey me busuafo na me chom say when na ekoso and I'm say okay into no ohana yes me contact some few people and then make the case more legal into no into ona me pacho macho voice kakra say o kasa no from yeah into no ona me take steps say like make contact station no into me free number no and I'm say I am pass near cost no enokre so ona me kasa no I am the father of the boy yeah me na me ne papa na nwanwa say o say abofra no eye Kwaku Gyasi dear. I was very surprised. I was very, very surprised. So Okasa. Hey, Yeburan. Me pacha wo, Mr. Hope. Anna, our mental agony. You be same, but you'll be able to help him. Won't be same. Near my yen. One say, me pese me can simple brain. Me pese. But I only say a few things. Okay, you few no me tell you can. Must say be a mum pushing the brain. Oh, yes, I can remember, but I just wanted to clear the air. Yeah, you pushy bibia. Their own person will canon. And I will be enforced. So when poet me a penny from a crab and no cry ubu
enti ye me how adwen bebre enti no no whatever she does, I think say to me no onim no ye onim de oye to me no nani da no to me no sasana meka no because me won say consistency behind them abem you know those consistency no actually say onim anka on to aso nyesa sa me sana me hu no but say bia bibi han dia probably have not maybe I mean shada anything and share that aspect of that condition so yeah na oba kan oba no ho yes no oba sana ansana wu ko hu no na sana ye ware okay me ne ban kra no ye na ye free videos me ne ba no ne me ba no ye ono so ye boy oba okay ye try and stuff we vibe and you say no obepese obeye onso be DNA ni bi of course me because DNA report no me say me ba nti no on say yetumi ka say obi swapo akola yeah but we know how de ye ne de ana ne de ne ba ne akola no per report no oye anaba senke ba ye na nka enye ananso ba de ane aka say ne obi ba ena ye de na ema ana but we de ye ana ne ba wo share a resource mu dia akra ne peke ne maame gen no o peke ni nyina na papa no ena enye Kwaku Gyasi amfa it is say no media me ne wa kame so me die ni oh yeah me 100% confident so wonya nso kra enso dia akwala wadu 10 years 11 years die bra joba yes empo manyempo na se empo nya me bakra abofano ni say me ne papa imagine no joba because sister ni suban ne a odi akra ne nam saa no me ka se nhame a bra na me boa ahomte because sometimes the boy no me ne edin komo phone so crampo utimi say abofan kan ne crack eninya den enje eno ma me so de ote no o ma wo chance da bia mra ho patapa ni pieto ma na be woro ya edi na ma ya sanse munu ya akoso nyina sa scenario we ya kotwa zesi ade a kire doctor ni mpanifo a se no 2% oje wo ba na de wo de akra ne nam one radio station to en wo pese wo ba ne da ache bese ya edi na onye wo ba even this year me ne me busa focus this year me bo moda na my mind more legal na ma jeni se no me ti say ye be jina wa chi we e ba e no in one way na me de me de because so menya akwenya asa nti me ne inspector na odi asem sometime go credit inkomo so opportunity so just go whatever happens let me know o si wade akola na ko hye be ma foforo ama yakoye DNA enye be ma ne ba e ma ye bebre oba no ni future wan hwe akora no obe ha no said you ordinary nam TV station ni ade no opesa wo je wo ba ma ye nyina ya moa na je wo ba uncle pacha wo be ka bibi kakra na no na mi bana kanundi sisi akwa ye be faso a ye nsabe ka akola no na ye be faso okay nje say no na bobe ye be ko he mampontin say ye asem no ye de asem ni ko police station okay e ma ye friend omo frɛ ana no anadwo no kaprensu nkura no no de akra ne nam o ti anadwo no me na me send him 500 kwade so because of akra ni ti onko pe guest house no ne akra ne nkoda na de achi omo fa bi ntaduane ni e no de akra ne nam saa ti age se come and pontin ho na ye ko advice free police for ne ho na fei se so ye ko serve na braje wo ba eno na beboa enye saade a emwa pese be ha npi wanya Kwaku no ai mi is a jam problem na bra me pese me ha na dwen bebre so mami me dance so mami bray wanya de pa oyo osofo ai no say osofo pa tumi say no hojo papa no hojo papa akofa malijata ente say
na me de say edru emra obete ne ba no so no wo ba be ware to oba wo fie na akoda yi ko hono a na bibia aye kama na meni Mr. Champo me enko na yenya Kwaku ahoma ne so. Hello. One. Hello, so for my Kwaku. about to say. Eradi Adon, praise the Lord. Oh. Hallelujah. Mautirin kwanso. That's it. I'm so sure. Yo, na asama no se uni se lady no akola ne papa nso ya sofo. Oh, sir. Waba. Akola ne papa. Oh, wow. Wow, you think I'm saying I'm going to do all. Nice one. We ni mo wan ne ba. Aha, who the picture. Aye, but so I would the picture and send him my mission. But they be like a can say, Yamishra, say Yaminamo, so I'm the Crabia was same way, Mono. Adeti. Amen. Na maso for say that I'm so aba for the sake of clarity, you know. What I need be or you be on so aba program so the many pagina who said Sebi Adi are lady the bay, you know. Atrosem na obedi, you know. Yamisha be Wale 2014. 11th April 2014 omo ya ye. One so so ane wo 2013. It is say e afem no. And to see I know why 2014 and then 2013 our castle be home come say. No ba wo. Na e di awo no no. Me sika ni. Your problem pa na see bibi o sa case we mu say asem bi ba me fa otai any pre judge yo just one because 2013 said you make an na me ko Canada enti no na nyame adom na say wonu kunu kura akoya e for 2014 sa 2013 na wo betina ho kan no na say yehu baby ade no kura e free ba ti be de akra meka le say me pesa onu mu ba ma oba wona so na oba radio station na oba sas asem no a oba ka ye no enye no kura na de meka ya enye no kura na de meka ya mpanya ge no oba retract the statement because what I say asem me hu the problems are me nya wo ho no and the course no kwa masubu but me nyina me de nyame asese nyame ama no kwani nyira ya dai adeti ade ashede de no nyame de asada nam de be ma because ebi aka ma wa ka ebi be take different level kura na say different ti nyame sha no sha wadwuma na wo ye no so na say de bi ama no kura dai di no so ama no kura dai di na nyame ushira no obishira wo no nkofo nyina be da se bebre nyame shira pa yam so ya da se pa na Kwaku say police station ni court de no beto aso ana wo de be konko me person because now no say me dey me sika ne sa na mani nyina no also de ma de ma me say ada no ba ho no me ka wo anim wonya bi na da no me na me man no le fe fa dia ni ka for the sake of popularity no we do me because me name me lawyer so be kasa na what advice na say be because yes so black for the since last week no more on my police for the friend na say your friend no near friend bra oni I prampa ni we na mo koye no mo friend no the warrant eko fa no nkra ho no ma o me ka wo anim me ka se me ka wo anim e ma obi ate ase e bo ye so no betua e mo ye se ya mpakura me obe detain me obe Ghana ba ache me atum so no you were there antino so far sa kwa so kura jibi sika ma me because as sika ma koto agu kwa abira minimum no ba bia so and the habits na mo sika na che bi ni so me cancel that's me bre Mr. Champo bremu me dey say asemi me ba na odi akola me ba no ntina me ye na no anadwusum ka me send 5 million say onko pe ba bi no ne akola ne nkoda di akola ne na police station adwone ntontom adai no akola o papa ni monyamfo sei edene ne nam ti so obi a woni abusua Mr. Champo kasa intimi da onyankopon asese asemi abedu sam pepe so
ai eno kuro yi adadie ga ne de ne woka bi no no ya sabe e fa kwemu enti osofo yi agye atum se ne bani akoda no wasa agye atum se obeye DNA test no na je se clarify bibia amantase nso aye adwuma ga no esu se ne no obi freye se ne nkofo sika ka no minim se no bi na gina chi o so no nso na plan e no obi nso frey o so the asema to ne so akidnap me head ne tu obi frey also hu video na no se gateway kwan a o de me fa so enti kwan ya onam so ai kwan ya onam so ya wo yes ani ma ne chese ese case bi adam so enu nti no senior osofo e ka no eye mani jipa akwari de so ma me senior ka no onye ne ba no na wo gine ba no so say police for ye nhye e de to because anytime bi o ba be fa kwara ko ono ne nchen asembesi obi nim ne obetumi asa aye na ye nyina so even to ye hufo se emma ne memma ye enam wiase ne ba bi nyina ene se bia wudu ho ekokodon na nka Kwaku Gyasi obi a wo ye na sem basa enka se wo se ba enko bi no ye nka obesa ne baka so se mu ama se mi se champo ni pa bebre da jail ya omunye ya boni bia se geyi be kan se Kwaku Gyasi enko kokunu a na nya wo no ka se kokunu a so ba me Kwaku Gyasi nya se nka ne wo ka sa siri enka ya so ne pe mu daada a ke se enka ye nya ni asem kura na ba bi ye fa ye di nya me na ye na dom yankopon so edo no ne Kwaku Gyasi se wo bo show kura no wo gini sika so ma me obo show ni we ya petrom one ekon wonu ni ade nkrabia entige ni momuni de e planting na okun epese wo kire se oyi obi wo data de ma adwene no otimi hye mama ne ye pepepepepe eno to wura wutirin kwambom wutirin kwanem no ba no na wo be koso no ye ho enkrata pampi na wajoba wo ba be hwe ne ba che mfie ne mo so wudi ne ma no no de na kode enje se o make data brabo na wo no ya wo be hwe ba se ekode nam so no yesu wo pesika kasa so mame enti ko nam so ye obenye sika ene onam so enti otimi chichas de no de ahwo wo bi ne yesi sikasemo abam yesi soa no enti ni pasa no ne tie no hu obeti akase ye mekokura no ono eba be de no ye beku obi no nyisika obeti aya sa de awade ne de otimi ye esi yakopɔ yi ufremu anya sankasa amerika usa egu to wa me dase obaya my lady me da sipi na ana no emso wo adwuma ye kakra Ghana ha se adwuma na wo ye no wonya atofo je okwa abruchiri na nka wa target players na ebobo no eni ofa wa na wa pa asema fi David Ayero no waje usika no okọ se adwuma wo peso ye no ohun se be mai ba oba ye nyina metena se na mehwe no a eye second sample of DNA results sana meka no utie ne nkasa ye mu a ensem wo hoso mpeso obebie su pii enti wo de compare ne bani nyansa wo kan nsem bi di kire producer ebo abra papa ni nyansa asai baba hunu nyansa na maami die my lady aden die be duabo die be dam nko na wo nko ate ase so a ba bia na wagina na wo kan nsem yanyiska wo bi won fama na sika wo bi wo my lady sister no e was say ya pe ba bi de ne kokoro hwane amam se enso so duabo bi na asai no no so e was ya pe no so anu pomasi bre na ye wura no mu nsu ye na wo no mu ase titiriu ni papa yi wakata niama bebre so afra niama bebre ntoma wama obi wo hwan ko betena ase yi ekadiesi ye nyina nka wabrum bakakra waka me yehunu oba akra wakwa akwafa nti ebesre no kakra wanya no omomode ano ntene ba na wonhwa na de because ni osini mu ade de ebebo ama ne ba nso nyina be ye obrempon na DNA ne nso so de kwan da ho still na o feel say obeye DNA na onye DNA no na mehu ne se ne ba ne ba be hye ono nko aka che na ohwe na ade a ne ba ne betimi anyina be ye obrempon danse maami de ne ba betina trotrom de na anyini a yo ye dem dia ohwe sister Anna male me dance abrampa o sister o ai uziza ai me sister no your papa kura auntie say sa Malady oba something pa oba Goriad Malady we da si pi nyame hira papa na ye nche ye tiefo ne ahwefo
malady din kan papa yi ne na busu beda o mase beda o mase malady be bi empani din komo bi se ba bi anton waduro no ensan ne ho se Kwaku papa yi die ya mamu a nye nipa nyina na betina se akosi da bi enti papa nyame be hira wo ne na busuafo se be nya ne ba onfro ka mfrin kran emetena se ne ba ana malady hu akora na hu papa na difference bi anim na de ememe nyina nsua ne se oba bi ohobo abraboma no obejejew be how awarijaye eni awade eni heaven papa yi se wantumrika enya awade eni ko da fiase ko da fiase ewura no komo kakra eya ye nima na yate no papa nyame dono na kasabre ne nyame okasama na ko da fiase ba na nye chesensem a obetimi ahyehye yesi adwuma obehyehyama e dia fa ho no afre David oyi wanu ba bia enyi edi papa wotena se de wo smart this wo ye software me na mekro na ma lady nezo so wo ye software de me mfa kwanya na me nkancha asofo dwuma nya bible nkwane asofo dwuma oyiri jiji wa jano wo ye sofo kora jano Abrampa malady obekun asima meka no oh malady ho na kai bible no tie malady ya ka asem na wo di fun baby sa edi asem malady kai bible si ye nya oh malady bible no tie sheep the bible buy malady uri tie malady uri tie mi wi sheep malady me say sheep the bible buy nya sheep ya na de snap ni ade buy o de snap ba nyina malady no na di problem tie bedu wo ma yimu kroma ye nim snap bi ye tiga na ho na nim snap ye enne so banku nya fie ni etu snap a Ghana fo de nsuo unu papa bi ewom ba kwasi bro ni de ni bedura na unu say yes malady ya ka osofu tumi ja awade malady me dwanyankopon se wo osofu na so obedi jewu do be konso hwam adu be kowuo jano obewu malady mi na mkatire wo awade ni be kuno abati tu be suan sanwe afo be kwa champagne osofu mu ya me dwanyankopon malady o no monsa malady uni ha me ka o mo de bible no me kaza me kwaza ba bible no mu be die tira osofu mewu sofu so awade ezu no wa ye fe hwezu wa gina so sabre nku wawu tie be se so obabi de jewu na frize be ku adwane ana ne mom de oye ma oye bufo oye ma 100 million what just malady me pese me hunu e ma ni bi sa no mo ti ana oba na ni mo ni dwe eti malady sa de ewe mpani trasia onye baifo aho na oye nibrefo onye nibrefo a oye kronfo sanye ma we nyina wo ye bia eti ma ye jimifo eti awura no me se kana fidie so so wo mo da ma wajimi ana so anyimi ya obi na hena chema wajimi ana ne so santie so be start kompai bobi ana okwa we ni se be ma onkowe na sofo ne ni wo mo ode bone ade wo mu no obi akese no ene di na chi enei onkwase ade a wona ma woye malady ba bi wo bia no ene ye kama tiefo nyina tiase e wo so report o Mamponti police station na fe yan tenase dosu fon tenase na papa yin ne ba no fa ne nko malady sa kwa ni di ma mi na ti abrabo furu ni subaya o de na di no malady akra no aba ma wo tumi tenase din to di no hane ma mi na nim chese ne ma mi no ye ne nwanwa so tumi so he ma mi subhan o was na marija tabeni malady won say sini ne bai marija ta malady ko hebi malady ye tie malady ye tie wie malady marija tabai wan tie bi wan hebi marija tabai malady wan hebi malady marija tabai wan hebi say sini ko hewie na de sana ko da na usuro sana ananete anani suban no marija taye concert na abani ye kohwe we be pon na du nondu ko du maku du mi no kwa na akoda afa se de ni hu sitie no na wo pe ba bi du ti afa ana suban ana malady
me kan sa no abrabọ no be ma bia o ware a fo ani to fom malady edu ba bia empire na eye but confuse ko mu sanase fa tie ko mu sanase malady anka ne ho ne mpanifo obaware amawa malady obekwa akọwe wachi ebisa se nti akọwe obetimi ne mebai amante akosi awieye ese no so nye ti ekọ cancel sofo ho enti malady aso pani de nye sofo de nye eda de nye sofo adwane nti se won ne yakosu akere no yegum enti si yebegum bradi nyako secondary malady mo ya o mesi papa yi se wantum ni ka anye ne ba na wo ye hwe ha tena se o enya he anade amini se ni subanye anasia akra no onyini mfiri ni mam o mabo brapa bi ya esa na ne ntire ni nyansa se mbia enti abrabo ne ye bo no oba wusi so a ade bia malady ubeye bia no me e wo bia no benya so di nkontompo be di ade a nkontompo ni be di wachi so di beye ko so be ade a beye no be sori atia wo so woni se me ni be me ya me ni na ware awo wala ne wo ne papa wo si da bi da ya kweta ma wo wale ya ansa na wo ba wo yin so a wo so adi kan wo dada wo malady nye 2015 meboa 14 Debbie 2015 na wo yi etiria papa eti se one na ware 2014 11th April ebe na kire se difference wa wo wem Kwaku Gyasi so awo 2013 nkwase adwene o ka nipa bi ntiase eti malady ya na samu die edi no jo na menka kakra ema Kwaku malady Kwaku aye nim no se oba o programa se de me se champo kan yi owie ya na okutunika wo me maye MC be me ensan wa beto nyom ebi ne number kronfa mawo debi na okọ eti ese de e ka kire Kwaku se nyame ya odi nani ato no so no onkoso no fa nani to no so na onfa nje ni trim se adwuma na wo ye no eniema obetimi afesi no ebi no no eniema obetimi afesi ne bi no no amna ya ka na asem no bia ana die atimi aba beto ba bia malady emugo na se bia na obi so di bi ba wo hunu ba bi ojan no so do nyame yi na ne ya da nyame asese ne ti asan na nyame ayi enokure wasem num nyina pie eti bloggers amofa eye ensem na na mkeka nkwase asem sebi keka dia mo pe no enne settings ana ya ne papa no wa papa no be kirem se ne ba ne akola no eno no momfa na mo mawiase nyina hunu se akra na an edele ba be kire se eye Kwaku Gyasi ba na nya ne ba biem na ne papa wa ha papa na aba ne papa tia original ya kan say father no wa ha oba be piem malady akra no to se ne papa na ewiase de obeye bia no edawanim otobu obo ban a ebesan abawa wo so eti an ba bia wo bia gina yie na akoda ne de ewo se mire ye mire tia wai papa yi saka na de emfie du kodu ba ko de malady akra no otimi ko ne papa wo otimi ko tran ne papa wo ko to bebu sane se he na pese otra na se de ne ma me ase agimi afai menyi ni so obeka so ko tran ne papa wo da enso de ni nam na wutimi de antes na malady de mi hu ne anno o waka office wo utimi se first day no buy was there denti ese jiska Kwaku Gyasi wo edima no ese dem si sika minima de call this kaye edima malady nyame ne eda na sese enukura bi apie wasemi mu nanka ai Kwaku enkemfinsia dukura na still na wontimi nyini wanu nwe malady medase ebusuafuo eyasemo ankasa entisisia no na asema Kwaku Gyasi kan say because of issues went no baby a wenya course no because you are born on its own entisewu obi a wo eja wo tu nyoma yen ema ya yitimi tu nyum Philippa na wetimi akoye sedie enye de na nkofo mfrew sana mami asem obeka wa ha sei eyentro enye on ne first person o de edi no
enyo on the second person no dey di no or dey aye nkofu bebre. People are testifying. Say mami e di bia ye di edi omoda. Enti ene papa na betina fide ma so no so chireche mu se abofra na ye de ne betre se oye Kwaku Gyasi ba no oye miame ba. Nti tisi anu ya claim famem we be ka say because of say yempesi ye betan ye be say ya papa Kwaku Gyasi di nti no e na ye adwin say ye be kata nyama so nti na ye de se papa na sansan so abe piem mo fide mu ase so no so ya ye de a chire mu eno ana ohini ni na bedwafo aka no onti abofan because dia mami ye obetimi aye ama na abrosho nti papa no pa onti abofra no na asumdwe ntimi ede asumdwe ntimi enti busia story no se na yaye mame kan no obi abeba testimony time nti ye twan am at least it will still be doing what be going on because the way DNA results no ba mame no kasi da mo pa mo fa me court mo pa mo nyese na eja na ewa wishimu but the way ankofo testify there eye ni suban enti no papa no onti abofra no e wo maame no ho na asumdwe ntimi ede ntimi bebusia ha e na meje mo ebesia ha egusa ye emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section na ase keche maame esi anything any medin ye be sanso edi nhyiemu e wa hebio ebusia makram